200 sampai sana. 300. Buset, abang. Ya Allah, Ya kita ngomongin kayak manja dulu. Pak, kita gak ke luar negeri. Ini pensi di Gunung. Apa 300 lah. Mau kemana kita? Kita mau ke Ciremai, lihat kabar banget tidur. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby with stars, so then you come up in park clothes. Girl I'm new, so man, my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can. Kita cabut dulu dengan harga sewanya sekitar 15.000 per orang, 200.000 kita 13. Nah kita berangkat dulu. Oke, cabut. Membuat mama. Jangan sampai naik gunung panas-panasan. Here we go. Ku tahu tempat yang ku tuju. Teman-teman semua, kita udah nyampe di pos 1. Motor. Apoy. Kita nyampe di pos 1 Apoy. Ketinggian 1.200 ya. Berganti nyanyian pagi. Daftar di sini ya, jangan daftar di atas. Hati bekukan di sini ku berdiri, di sini ku hadapi. Kita udah di pos 2. Alhamdulillah 1 jam ke pos 2. Sekarang lagi istirahat, nunggu 3 orang lagi. Semangat. Berada di Tiga Masalah. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Semangat. Hangatkan hariku, ceriakan malamku bersama bukan satu. Kita ngecamp di pos 3 karena sudah terlalu sore. Suasana camping. Ya. So it's over this time. I know it's gone. So Siang guys, sekarang kita
kita sudah ada di pos 4, tapi cuma 11 orang sih, 2 orang lagi jaga tenda. Semangat, kita masih ada 2 lagi. Now I know it's gone. Up in flames, up in flames, up in flames. We have slowly gone. So it's over. This time you're flying on. This time I know no song can stop it slowly burn. Can stop it slowly.